Kaixo, gu Style Cheersa gara eta animatzen dugu. Ai, oso garrantzitsua da, cheerleader bat izateko, dantza gustoko izatea eta jendearekin konektatzea. Txarra badaukazu, berdin da, ze horra atera bar zara, hasi que zu aktore bat bezala egin behar duzu, atera, zure irribarrearekin. Danak hasi gina grafia nahiko saiatxak egiten ditugu eta... Norbaitek esaten badidate oso ondo egin duzue, hori... Destination unknown, no, no, no. I left my job, my boss, my car and my home. I'm leaving for a destination I must have duties at all. And if you like this, you can follow me, so let's go. Gu Jurrentiako animatzaileak gara eta... Hemen sartu ginen pasaden urtean, casting bat egin izan ere batzuek badute bere akademia propioak, klaseak ematen dituzte, eta, gu dantzariak gara, ez gaude hemen soilik animatzeko, eta, hori. Unknown, no, 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 no. Eta bestetik gure managerra edo gure koreografak asko animatzen gaitu. Telekutan ipinita eta ni... Zer da, eta nik ja super animatuta, a por ellos, eta denak ja, a misma. Light skin, dark skin, my Asian persuasion, I got it all, that's why these girls actually hate me, I'm sexy. Do you like my style? Yeah, that's sexy, sexy, sexy. You could work me out. Yeah, that's sexy, sexy, sexy. Let me show you how. Yeah, that's sexy, sexy. A demonstration.